بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismiyle başlayayım. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabelerin ganimetlerini kandak taksim kılışın doğruluk senden soruşudu. Ulağı aytqin ki, ganimetler doğrusunda hüküm çıkarış Allah'a ve onun peygamberiga xasdır. Allah'tan korkunla, aranglarını tüzenla. Eğer sizler mümin bolsanglar, Allah'a ve Allah'ın peygamberiga itaat kılınlar. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Fakat Allah yad etilse dillerinde korkunuş payda buladigan, Allah'ın ayetleri tilavet kılınsa imanı küçüydigan, Rabbiga tevekkül kıladigan kişilerle kamil müminlerdir. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ula mükemmel revişte namaz okuydu. Biz ulağa rızık kılıp bergen pul maldan Allah yolunda sarf kılıdı. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. En şula hakiki müminlerdir. Ula Rabbinin dergahida yuqori mertebelerge, mağfiretge ve esil rızıkka, yani cennetinin tügümez nimetlerge erişidi. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. Dervaqa Rabbin seni haqliq ravishda uyingdan, yani uying joylashgan Madinadan urushga chiqarganda mu'minlardan bir guruh odam haqiqatan buni yomon ko'rgan edi. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Ula goya alametler görünüp duruvatkan ölümge heydilivatkandek, hakikat aydınlaşkandan keyin, hakikat yani uruşqa chiqish meselesi doğrusida sen bilen münazirleşti. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. Öz vaqtida Allah iki guruh, biri müşriklar karvani, yani biri müşriklar qo'shunidan birining qo'linglarga kelishini va'da qildi. Sizlar qurolsiz guruhning, yani karvonning qo'linglarga kelishini arzu qildinglar. Allah öz sözleri orqali haqni haq qilishni, yani islom dinini ustun qilishni, kafirlarning yiltizini quritishni iroda qildi. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Allah günahkarlarning yoqtirmag'ini qaramay, haqni haq, yani islomni oshkor qiladi. Batil, yani kufrni barbod qiladi. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم
فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Öz vaqtida dua qilib Rabbinglardan yordam tiladinglar. Allah sizlarga orqama-orqa tushadigan 1000 farishta bilan yordam berman deb duoyinglarni ijobat qildi. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Allah sizlarga faqat g'alaba qiladiganligingiz haqida bishorat berish va ko'nglinglarni orom topqizish uchunla yordam berdi. Yordam faqat Allah tarafidan keladi. Allah haqiqatan mutlaq g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Öz vaqtida Allah tinchlantirish yuzasidan sizlarga uyqu beg'ishladi. Tahorat ilish, g'usl qilib pok bo'lishinglar uchun sizlardan shaytonning vasvasasini ketkizish uchun Allohning yordamiga ishonch qilib, ko'nglinglarning to'q turishi uchun, qadaminglarning qumig'ib ketib ketmay, mazmut turishi uchun Allah sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Öz vaqtida Rabbing farishtalarga men sizlar bilan birga mu'minlarni urush maydonida sabotlik qilinglar. Kafirlarning dillariga qo'rqinish salaman deb vahiy qildi. Qilish bilan kafirlarning gadanlariga chepinglar, ya'ni boshlarini kesinglar. Ularning barmoqlariga, ya'ni hamma a'zosiga chepinglar. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Bu şunun üçünki ular Allah'a ve onun peygamberiga qarshilik qildi. Kimiki Allah'a ve onun peygamberiga qarshilik qildikan, Allah onu qattiq jazolaydi. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Ey kafirlar camiasi! Bu dünyada muşundaq cezanı tetinglar. Kafirlar ahirette devzaq azabıga duçar boludu. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Ey müminler! Kafirlarning hujumiga duch kelgan chig'inglarda ularga orqanglarni qilmanglar, ya'ni qochmanglar. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Kimiki o'rnini o'zgartib qayta urushish yoki musulmonlar jamiyasiga qo'shilish maqsadida bir tarafga yo'tkilish qilmasdan dushmanga orqasini qiladigan, ya'ni qochadigan, u haqiqatan Allohning g'azabiga uchraydi. Uning joyi davzax bo'ladi. Davzax nima degan yomon joy?
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Ey Müslümanlar! Bedir'de ulani yani müşriklani sile öz küçüңlar bilen öldürgünüңlar yok. Belki ameliyette ulani silerge yardım berip, ulanın dillerinde korkunuş payda kılış bilen Allah öldürdü. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem! Bir sıkım topunu müşriklağa atqınında sen atmadın. Belki ameliyette onu müşriklarının közlerine Allah attı. Allah'ın mundaq qilishi mu'minlarga savab, g'alaba, g'animatlardan iborat chiroyli in'omlarni ato qilish uchun edi. Allah haqiqatan hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. Bu Allah'ın mu'minlarga bergan in'omidir. Allah kafirlarning hilisini cho'qim mag'lub qilg'uchidir. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. Ey kuffarlar camiası! Eğer sizler g'alabini tilsanglar, g'alaba allaqachon sizlarga keldi. Yani u sizlarning yininglarga keldi. Eğer payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Eğer uning bilan yana urushsanglar, biz uningga yana yordam beramiz. Qo'shininglar ko'p bo'lgan taqdirdami, u sizlardan hech narsani dab'i qilib berolmaydi. Allah haqiqatan mu'minlar bilan birlidir. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. Ey mu'minlar! Allah'a ve onun peygamberine itaat kılınlar. Sizler Kur'an'ı anlap durup onundan yüz öğrenmenglar. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Anlamay durup anladık diyen kişilerini yani kafirlerini doğrumanglar. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Şüphesiz ki Allah'ın nazarında hayvanlarning eng yomoni haqni anglamay gas bo'lib olgan, haqni so'zlamay gachi bo'lib olgan, yaxshi yomonni farq etmay aqlini yo'qotgan kishilardir. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Eğer Allah ularda birer yaxshilik bor deb bilsa edi, albatta ularga haqni anglatadi. Ularga anglatgan taqdirdimi, ular haqdan albatta yuz o'rgan holda bosh tortadi. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ey müminler! Allah ve onun peygamberi sizlerini terildirdiğen, yani ebedi hayatga eriştirdiğen imanga davet qilsa, onu qabul qilinglar. Bilinglar ki Allah kişi bilen onun kalbi arasında tosalgı bo'lalaydi. Yani kişinin dilini şu adamның xohishi boyunca emas, belki öz xohishi boyunca tasarruf qiladi. Qiyomat kuni
sizlar Allah'ның dərgahına yığılısılar. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Sizlərning arаңlardakı zulm qılğanlarning beşiği keliş bilenla çəkilinib qalmaydigan bala qazadan saqlaninglar. Bilinglar ki Allah'ның azabı qattiqdir. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Yad etinglar ki, öz vaqtida sizlar Makka zeminida az sonliq bo'lib, bo'zaq qilingan edinglar. Kishilar, ya'ni mushriklarning talon-taroj qilishidan qo'rqatdinglar. Shukr qilishinglar uchun Alloh sizlarni Madinada yerlashtirdi. Badr urushida öz yordami bilan sizlarni kuchlantirdi. Sizlarga halol narsalarni, ya'ni g'animatlarni rizq qilib berdi. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Ey müminler! Allah'a, peygamberge xiyanat qilmanglar. Sizlarga qo'yilgan amonatlarga bilib turib xiyonat qilmanglar. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Bilinglar ki sizlarning ballaringlar sizlar uchun bir türlük sınaqdır. Allah'ның dergahida çoğun savab var. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Ey müminler! Eğer Allah'tan korksanlar, Allah sizlarga haq bilan batılni ayıradigan hidayet ata qiladi. Gunohinglarni kechirdi. Sizlarga mag'firat qiladi. Allah katta fazl egisidir. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem! Öz vaqtida kafirlar seni qamoqqa ilish yoki o'ltirish va yoki Makkadan haydab chiqarish uchun mikr ishlatdi. Ular mikr ishlatdi. Allah ularning mikriga qarshi tadbir ishlatdi. Allah tadbir ishlatkichilarning eng yaxshisidir. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Ularga bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa, ular biz bu so'zlarni allaqachon anglagan edik. Eğer xalisak bizmi onunğa o'xshash so'zlarni albatta qila olaydik. Bu faqat burunqilardan qolgan afsonalardir dedi. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Öz vaqtida ular, ey Allah,
Agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgan yoki bizni qattiq azob bilan jazolagin dedi. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Sen ularning ichida turgan chig'ingda seni hurmatlash yuzidan Allah ularga azob qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chaqda Allah ularga azob qilmaydi. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ular başqalarının Mescid-i Haram'a kirişini tosuvatsa, Allah ularga nimishqa azob qilmasin? Ular Mescid-i Haramning egilleri emas. Mescid-i Haramning egilleri taqvodorlardan başqalar emasdir. Lekin buni ularning to'lisi bilmaydi. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Ularning Mescid-i Haramning inidagi ibadeti faqat isqirtmoq, chavoq chalmoqdan iborat bo'ldi. Ey kafirlar, kafir bo'lganliginglar tufaylidan dunyo va oxiratda azobni tetinglar. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Şübhisiz ki kafirler mal mülklerini kişilerini Allah'ın yoludan tosuş için sarf kılıdı. Sarf kılıngandan keyin ularning mal mülkleri ularga hasret elip kelidi. Ahir ular yengilidi. Kafirlar cehennemge haydab kirgizilidi. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Allah'ın ulanı dünyada mağlup kılışı, ahirette cehennemge heydişi, kafirini müminden farklandırış üçündür. Allah hemme kafirlarını üstüge dövülep toplağandan keyin devzaqqa taşlaydı. Eni şular ziyan tatqıçılardır. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kafirlarga aytqin ki, agar ular kufridan, payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansa, ularning gunohlari mag'firat qilindi. Agar ular payg'ambar bilan qayta dushmanlashsa, o'tganki payg'ambarlarimni inkor qilganlarni halok qilish mening tutgan yo'lim bo'lib keldi. Ularni shundoq qilaman. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. Fitne tügigen, din bütünley Allah üçün boğanğa kadar ula bilen uruşunla. Eğer ula küfrüdün yansa, Allah ulanın kılmışlarını görüdü.
وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. Eğer ola imandan yüz örse, ey müminler, bilinglar ki Allah sizlarning madadkaringlardir. Allah nima degan yaxshi madadkor, nima degan yaxshi yordamchi. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Ey müminler! Bilinglar ki sizler algan ganimetning 5'ten biri Allah'a, peygamberge, peygamberning hiç akrabalarga, yetimlerge, miskinlerge, pul picheklerinden ayrılıp yolda qalganlarga xasdır. Eğer sizler Allah'a iki guruh, yani Müslümanlar bilen kafirlar uçuruşup haq bilen nahaq ayrılgan günde, yani Bedir uruşu bolgan günde, bendimizge, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge, biz nazil kılgan nesillege, yani ayetler ve periştilerge iman etsanlar, Allah'ın ganimet doğrusudaki hükmünün en şu ikenlikini bilinler. Allah her nersige kadirdir. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Öz vaqtida sizlar Vadaning Madinaga yaqin tarafida edinglar. Ular Vadaning Madinaga yiroq tarafida edi. Qurayshning savdo karvoni bo'lsa, sizlarning tövininglarda edi. Mushriklar bilan uchrashishni va'dalashgan bo'lsanglar, sizlar o'zinglarning ozligini, mushriklarning ko'pligini ko'rib, albatta buningga xiloflik qilgan bo'lardinglar. Lekin Allah buluşqa tegishli ishni, ya'ni musulmonlarni aziz, mushriklarni xor qilishni amalga oshirish uchun sizlarni Badrda mushriklar bilan va'dasiz uchrashtirdi. Allah'ның mundaq qilishi halak bo'ladiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan halak bo'lishi, yashaydiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan yashashi uchun edi. Allah albatta hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, öz vaqtida Allah tushingda sana ularni, ya'ni düşmanlaringni az ko'rsatdi. Agar sana ularni ko'p ko'rsatgan bo'lsa, sizlarga cho'qim qo'rqinish tushadi va jang ishida cho'qim da'talash qiladinglar. Lekin Allah sizlarni mundaq qilishdan saqladi. Allah dillardikini albatta bilib turg'uchidir.
وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. Allah bo'lishqa tegishli ishni ishga oshirish uchun düşman bilan uchrashgan chig'inlarda düşmanlarga qarshi turishga jur'at qilsin deb ularni sizlarning ko'zinglarga oz ko'rsatdi va sizlarni ularning ko'zlariga sizlarga qarshi tayyorliqsiz qolsin deb oz ko'rsatdi. Hamma ish Allohga qaytariladi. Allah o'z xohlagancha hukm chiqardi. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ey müminler! Bir cemaatge yani düşman qo'shiniga uchrashgan chig'inlarda sabatliq ko'rsatinglar. Muvaffaqiyat qozonishinglar uchun Allah'ını köp yad etinglar. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Bütün söz hareketinlarda Allah'a ve onun peygamberine itaat kılınlar. İhtilaf kılışmanglar. Bulmasa korkup kalısılar, küç kuvvetinler ketip kalıdı. Sabır kılınlar. Allah hakikaten sabır kılgıçılar bilen billidir. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Yurtlardan çoğunçılık ve riya bilen çıkan kişiler yani Kureyş müşriklerine okşaş bulmanglar. Ula kişilerini Allah'ın yoludan tosudu. Allah ulanın hem işlerini bilgücüdür. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Öz vaqtida şeytan ularga qabih amallarını chiroyli ko'rsatib, hech qanday kishi sizlarni yengolmaydi, men haqiqatan sizlarga madadkor degan edi. Ikki qo'shin uchrashgan chaqda şeytan orqasiga chekindi va men sizlardan ado judaman, men haqiqatan sizlar ko'mayotganini ko'rib turibman. Men rostla Allohdan qo'rqaman. Allah'ın azabı qattiqdir dedi. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Öz vaqtida munofiqlar va dillarda kesili bala bularni ya'ni musulmonlarni ularning dini ol dedi. Ya'ni musulmonlar o'z dini bilan mag'rurlanib, o'zlarini yengilmas deb gumon qilib, az sonliq turuqliq ko'p sonliqlar bilan urushga chiqdi dedi. Kimiki Allohga yo'linadigan, Allah mutlaq g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir.
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Periştiler Bedir uruşida kafirlarning canlarını elivatqanda, ularning yüzleriga ve arqalarına uruvatqanlıqını bir görsen idin. Periştiler ularga devzaqning köydürgüçi azabını tetingla deydi. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Bu azap sizlerning qilmish jinoyatinglar tüpeylidindir. Allah bendilerge zulüm qilgıcı emasdir. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Bu kafirlarning günah qilish adeti Fir'aun camiasi ve ulardan burunqilarning adetiga o'xshaydi. Ular Allah'ning oyatlarini inkor qildi. Gunohlari tufaylidan Allah ularni halok qildi. Allah haqiqatan kuchlidir. Allah'ның azabı qattiqdir. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Bu yani ularga nazil bo'lgan azab shuning uchunki biror qavm o'zlarining holatini kufr va gunoh bilan o'zgartmagicha Allah ularga bergan ne'matini o'zgartib etmaydi. Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Ularning adeti Fir'aun camiasinin ve ulardan burunqilarning adetiga o'xshaydi-ki, ular Rabbining oyatlarini inkor qilgan edi. Gunohlari tufaylidan ularni halok qildik. Fir'aun camiasini dengizga g'arq qildik. Ularning hammasi kufrliq va gunoh qilib, o'zlarini azobga duchor qilish bilan o'zlariga zulm qilguvchi qavm bo'ldi. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. Allah'ның nazarida hayvanlarning eng yomoni kufrida chin turganlardir ki, ular haqiqatan iymon etmaydi. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen ularning arasidagi ma'lum kishilar bilan mushriklarga yordam bermasliklar ustida muahide kelishim tuzding. Ular bo'lsa har qitimda muahidini buzdi. Ular Allah'tan korkmaydı. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. Eğer urushda ular üstüden g'alaba qilsang, arkadakilarning qechishi va ibrat elish uchun ularni qattiq jazolag'in, ya'ni ularni boshqalarga ibrat qilginki, ularning sen bilan urush qilishga darmoni qolmasin. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Eğer sen muahide tüzgen kavimden xiyanet alametlerini sezsen, muahidesini ular ochiq yo'riqlik bilan tashlab bergin. Ya'ni sen bilan muahide tuzishgan qavmdan xiyonet shapsi ko'rilsa, ularga tuyuqsiz hujum qilmasdan
muahidinin əməldən qalğanlığını ulağı uqturub qoyğun. Allah həqiqətən xainlarını yaxşı görməydi. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. Bədri uruşida öldürülməy qalğan kafirlar qutulduq deb oylamasın. Ular Rabbinin cəzasından həqiqətən keçib qutulanmaydı. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Düşmanlarınlar bilen uruş qilish üçün qo'linglardan kelishcha qoral kuchi jang eti tayyorlanglar. Buning bilan Allohning dushmanini, o'zinglarning dushmaninglarni va ulardan boshqa dushmanlarni qo'rqitisizlar. Ularni sizlar tonimaysizlar. Allah tanıydı. Sizlarning Allah yo'lida sarf qilganinglar mayli nima bo'lsa bo'lsin, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni bu savobdan hech narsa kamaytirilmaydi. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Agar ular tinchlikqa moyil bo'lsa, senmi tinchlikqa moyil bo'lgin. Allohga tavakkul qilgin. Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. Agar ular tayyorlik qilib bilish uchun sulhi bilan seni aldamoqchi bo'lsa, Allah ularning sharridan sheksiz sana kifoya qilguchidir. Allah seni özünün yardım bilen ve müminler bilen güçlendirdi. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah müminlerin dillerini birleştirdi. Sen yeryüzündeki bütün baylıkını serip kılıp mı ulanın dillerini birleştirelmeydin. Lekin Allah özünün kamil kudreti bilen ulanı inak kıldı. Şübhisiz ki Allah mutlak galiptir, hikmet bilen iş kılgıçıdır. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Ey Peygamber! Allah sana ve sana ergeçken müminlerge kifoya kılgıçıdır. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Ey Peygamber! Müminlerini müşrikler bilen uruş kılışqa rıgbatlendirgin. Eğer sizlerde çidamlık 20 adam boladigan bolsa, düşmandan 200'ni yengalaydi. Eğer sizlerde çidamlık 100 adam boladigan bolsa, kafirlardan 1000'ni yengalaydi. Çünkü ular düşenmeydigan kavmdir. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200
وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. Allah əmdi sizlərə yükünlərini yenikletdi. Sizlərinin acizliqinlarını bildi. Əgər sizlərdə çidamlıq 100 adam oladigan bolsa, düşməndən 200-ni yengəlaydı. Əgər sizlərdə çidamlıq 1000 adam oladigan bolsa, Allah'ın izni bilen düşməndən 2000-ni yengəlaydı. Allah çidamlıqlar bilen bildidir. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Peygamberge ziminde düşmanını köprek öldürmey durup, yani müşrikliknin hayvesini yokutup, İslam'a kuvvet vermey durup, esirlerden fidye eliş layık emas idi. Ey müminler, sizler fidye eliş bilen dünya menfaatini közleysizler. Allah sizlerge ahiretini, yani ahiretinin savabını tileydi. Allah mutlak galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Allah'ın uçuk çeklenmegen işini kılganlarını cezalamaslık degen hükmü ezilisi bulmasa idi, esirlerden fidye alganlıkınlar üçün elbette zor azap duçar bulattınlar. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ey cihat kılgıçılar camiası! Ganimet algan nesenlerini halal ve pak bilip yanla. Allah'ın emrine muhalefetçilik kılıştın korkunla. Allah hakikaten en mağfiret kılgıcıdır, en mihribandır. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. Ey Peygamber! Qolunlardaki esirlerge aytqin ki, eğer Allah dilinglarda iman barlığını bilse, yani dilinglarda iman bolsa, Allah onu bilidi. Sizlerge özünglardan elingan fidiyeden yaxşırak narsini berdi. Sizlerge mağfiret kılıdı. Allah tövbe kılgıçılarını en mağfiret kılgıçıdır, bendilerge en mihribandır. وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem! Eğer ula, yani muşu esirle imanni dava kılış arkalık sana xiyanet kılmakçı boğan bolsa, ondaqda ilgiri ula küfrü bilen, ehdini buzuş bilen Allah'a xiyanet qilgan idi. Allah seni ularning ustidan mutlaq g'olib qildi. Allah hammani bilguchi, o'z hikmati bo'yicha ish qilguchidir. إنَّالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا
وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. İman etqanlar Allah'ni ve Allah'ның peygamberini söyüş yüzüden yurtunu taşlap hicret kıygan, pul malları ve canları bilen Allah yolunda cihat kıyganlar, yani muhacirlar, yurtida muhacirlarga joy berganlar ve yardım ko'rsatganlar, yani ensarlar, en shular albatta bir-biriga egidir, yani bir-biriga yordamchidir. İman etqan amma Medinaga hicret qilmaganlar bilan sizlarning o'tiranglarda toki ular hicret qilganga qadar o'zaro ega bo'lish, ya'ni yordamlashish, mirosxo'r bo'lish bo'lmaydi. Agar din ishida ular sizlardan yordam talab qilsa, ularning dushmani bilan sizlarning oranglarda kelishim bo'lmasalar, ularga yordam berishinglar kerak. Allah sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Kafirlar yordamda ve mirosda bir-biriga egidir. Agar bu hukmga amal qilmasanglar, yer yüzüde fitne ve çoğun qalaymaqanchilik tug'iladi. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. İman etqanlar, hicret qilganlar, Allah'ның yolida cihat qilganlar, yurtida muhacirlarga joy berganlar ve yardım ko'rsatganlar, ya'ni ansarlar, ana shular haqiqiy mu'minlardir. Ular mag'firat qilinadi. Ular jannatda esil rizqqa ega bo'ladi. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Keyin iman etib hicret qilganlar ve sizlar bilan birga cihat qilganlar sizlardan sanıldı. Allah'ның hükmüde urug' tuqqanlar bir-biriga mirosxo'r bo'lishga yatlardan eng haqliqdir. Şübhisizki Allah her şeyini bilip turg'uchidir.